Yakobo iko nasema kwamba mtu akiwa tu msikilizaji pasipokuwa mtendaji atafanana na mtu ambaye anakwenda anajitazama kwenye kioo, anajitengeneza tu, anatoa uchafu, anatoa sijue nini, kisha baadaye anakwenda na anasahau mara moja kama aliweza kujitazama kwenye kioo. Hawa ni aina ya Wakristo wengi ambao leo wako wanamvunja hata Bwana wetu Yesu Kristo moyo. Wanasikia na kwa hali fulani inaonekana kwamba wanajitahidi, lakini kwa muda fulani wanasahau tena. Ni jambo ambayo iko inaleta huruma sana. Mtu anakwambia kwa hiari yake mwenyewe, ninaamini na niko tayari, kama kufa katika imani nitakufa, lakini nyuma kidogo unamkutana anasahau. Wakati anapoingia kwenye masherehe anasahau kama yeye ni Mkristo. Hata wengi tunawaona wanaposafiri wanasahau kwamba wao ni Wakristo, wanapasha ilinda imani ile ya Yesu Kristo. Lakini magharibi ya leo, mtoto wa Mungu, usiwe msikilizaji tu, lakini uwe mtendaji, ili kwamba baraka zote ambazo ziko katika watendaji zipate kuwa kwa sehemu yako. Sababu Yesu Kristo anasema kondoo zake anawajua, nao wanamfuata, na kisha kumaliza kumfuata anawaahidi uzima wa milele. Hatumfuate Yesu kwa sababu ya mikate tu. Hatukumwamini Yesu kwa sababu tupendeze hii dunia. Hatumtumikie Kristo kwa sababu ya kuwapendeza watu, sababu ndani ya watu hamuna uzima, lakini uzima tu uko ni kwa Kristo. Kumbe tunapompendeza Kristo, tunapoifanya mapenzi ya Mungu, ni pale ndipo tunakuwa na siransi ya nini? Ya uzima. Haleluya, haleluya. Tusiwe miongoni ya wale mabandia ambao wako wanarasire watu uzima yenye wao hawana kwanza. Lakini ile si ajabu. Acha nikwambie sababu gani. Unajua, kama mtu yeye mwenyewe hana lengo la ile uzima, hawezi kukuankurashe wewe katika ile njia ya kukupa uzima. Ni kama vile mwanamke ambaye amekwisha kuharibu nyumba wake. Je, anaweza kushauria wewe uchunge unyumba wako? Jibu inasema nini? Ni hapana. Ni hivyo hivyo pia katika imani. Tuna wale ambao tumewajua, tunasema baba zetu wa imani, lakini tunapowatazama vizuri ni wadanganyifu. Sasa kama wewe utabaki unashikamana na baba yako wa imani katika udanganyifu, yeye atapotea na wewe utapotea. Sababu ulisikia nini? Ulisikia kweli ya nani? Ya Mungu. Na ndiyo maana ninashukuru Bwana, sababu hii kweli ya Mungu
iko inahubiriwa, na wale walio kondoo za Bwana wako wanasikiliza na wanasema hii ni wakati ya kuweza kufanya nini? Kukamata maamuzi, kusimama katika nini? Kweli yote ya nani? Ya Mungu. Ndiyo maana barua ya kwanza ya Paulo ya Yohana, sura yake ya 4 mstari wa 6, Biblia inasema hivi: sisi ni wa Mungu, yeye anayejua Mungu